Para finalizar, las alumnas de la Escuela Universitaria de Enfermería de Vitoria-Gasteiz, June Ronuin e Irati Álvarez Armentia, interpretarán dos piezas musicales, Por una cabeza de Carlos Gardel y Time Meditation de J. Massenet. Esperemos que os guste. Amaitzeko, Vitoria-Gasteizeko Unibertsitate Eskolako ikasleek Itziar Erronui eta Irati Álvarez Armentia bi musikapieza joko dituzte. Carlos Gardelen Por una cabeza eta J. Massetenen Time Meditation. Gustoko izatea espero dugu.